siya marbe kadro ko yak mal merenga suji we do pramot makar elal ya wit temela Kausischakl acting artial ko radi om era ko ay do ngiya ngarnya al sungur rabatangel mumno dia kansep el metro gidin ela ngel tara maasal ngartia nga direkal ngal ukmor nga al sungur mo da kasi metro gidin di mo gidin tede ma artia nga ngirmang Moses Uludong Adolbay Jackson Henry sila nga long time contributors sa program pamal saw terurubak kita mo urtiang Adolbay makukal maskaw o siya igil mang hook porcel kora mo mulbal mer el chills meto ka discussion ya start tra discussion na dito kora to ka di busir gid mal ko temed lang yarang ya time atemed ay say so ko Kambes kama Moses miduls nga ka maldi observatory tiagi dile SL administration of Trump and not move I say makpalome sa program ay gale bekpedengela executive order bla rule at the same time active kilometer tiabelar el silsen tial trust fund rigira model na Google mo 411 million malungil ice di tigira tara i-order liya President Trump one issue I've been harking about for all this time sila sovereign wealth fund I say kami sa Amrigel taramal maral buluwe it took a President Trump creating len tiang ablal batigir ngik musing it's a way el sa edel mal mare edel advansa economy ra buluwe ulgi sa shobag gigidin mle create a wealth fund ra Amrigel based ra bumesra news and rasing first targeted tira ospe abibire ke ludo del marar tele TikTok mura imura da Miguel man yaka sina dia kalau ospe ringil mala secret information adra blu we direct kalau ospe ringil gora tulir til spy anyway ngilul daswa get other bela wa direct yanga like I have been saying about it for so long al number 411 million within the ngara a trust fund of mo ka mal mabibira gay mo dospe number 2 di wasel formula ospe niya Trump bigela total asset tir ligele utma potential minerals ma oil ngara agel utma government ram ligel under the directorship agidele Department of Interior estimated niya $100 trillion. Deficit ram rigel at time at 36 trillion itik masih peanuts leng mal beto ka asset ramam. To space sigid asset tire leverage at sigid sovereign fund bla tibia President Trump. Makmal was it this is another way avela was to create a sovereign fund without a lot of cash. Leng remember the ngay dik nga dia ut mga ungela Palau Public Land Authority number 2 beto ka vacant land nga dia value ringi nga ungela state government. So if we do create our own sovereign wealth fund sa mo do agid state tik mo sige agid at mi will milil the Eloy mi will deed into the national government mo ungela sovereign wealth fund leverage waya sa edel tito boots so lang utu audodra tagidele sovereign wealth fund rigid uspe elum finance of esel program of esel infrastructure of esel even a revenue generating project likas sa ela private sector punir altan nila capital etir so we need capital et tagidel sovereign wealth fund is a way to generate of SL capital. Malungin armo del mesang trust fund rigidel na Google YC but two missing tiang kami ruba. Number 1, dia employment benefit del ngaring ilega di ngara stock market. Say number 1. Number 2, dia equity ra individual person stock market tiang ngara ngela Republic of Palau Trust Fund. There's kuma maaringil trust maaringa sovereign fund rigid. Every individual Palawan nga ada chance till own equity tial kumbali. It's a public corporation.
So the individual family can also invest in their money into this wealth fund avela. Last time kada madur nge girmang ngari sa issue question it masi. Ya maguk mga ludo del may invest tara project. Kom golita ludo. Ya kaya guk pola ka capital rigid. Ditida solution. Sel tal na ngay ludo del may for example magturo na gagi del Palau Culture Center. Let's say for $10 million. Magdamilay tal center mga urior earn out el more so many years el mo produce a profit. Gidarulia gidele prospectus all ta financial statement ma asset tial urior ma projection ngi sa how many years and teraludo da bolol 2 telang value ra stocks mga nga dividend mo suk. Gider other belawas el by para akavertir. Instead of putting their money in the bank, will earn less than 1% in interest rate. Ula Kambes Trigel billionaire sa wadak mo say, poor people save their money, rich people invest their money. Bala ka na save out do that. Med invest at tiyagi del besuldas, generate of esel siobay, mar adra blue mor nga te a little own a share. Maldiwa WCTC, nga other own a share. I own 3 shares of WCTC. At mula inherit at mga rubak. But nga I don't know what other corporations sell mo the king other kalamli I say one time. Ding other bela na mo geder nga geder urior. Create a corporation. Do trawa share more other bela matil will participate in the project. Mer earn out those. Book por nga side hustle til mal earn other money instead of putting the bank in the dormant. Inflation na di mga seludo. The inflation na 4%, the interest rate nga 0.5%. It doesn't make any sense. No, it's Oy. Tiyan nga losing battle. Second part na wuk tingin nga tiyagid. Of course, Trump wuk plastat tagagid dele trade war ma tariff war. Mang lapani kan adra look masem increase arala klalo. And that's true. But it only affects agir klalo wal merigela import. For example, as kuma merigela import ta avocado mabiyang ara Mexico, agigide ilang mo effect. Asumo dom ara wheat alubang oil ra Canada, agigide mo effect. Di gal Trump is sinowa, he made his money from negotiating. Nga negotiate ruba. Ay gal akukti reading between the lines surmise. Basta nga mga waise target ringi. Sell hitra blue tariff and force sell blue either moria tariff blue ringi. But the best thing about it, magtagti mga meratable. Sila meratable, yung negotiate again trade agreements. That's the end product a tariff war. It forced people to come to the table. Let me regular time complain masagid being taken advantage of by legal partners sergid. Amerika just otram lirira Europe. Over Germany, you never see Ford or GM. Dim lirir. Ano para Canada, hindi ako tiga bank na Amerika say. Latamlak mo sa we don't accept American banks at yan. Madabura sina nga ria bibira a product that ela sina accept. So America is getting kind of screwed in a way. They get the trade relationship el makit el mortir maula a Trump amrulay gang el force til table so they can negotiate a win-win agreement. Ang nga ria da sal understand ang gerubak. But the panic mo say, oh my God, it's going to be a trade war. Di Gil Trump, I'm telling you, he didn't become a billionaire from nothing. Again, negotiate mang akti mlogor telek mo siya other way relax di akan panik mo siya marama aralaklal walta morngi the only certain good sa morngi the in the long run mo ngirgi dileng morngi trade agreement di nga kapal lomdas mi kami rubak sa gidil morio arala oil lesel morio arala oil morio arala energy may gal mo krol dalo lava kalon merbela kaya di importa kale ma krokledel 95%. Maselbo rio arala energy, mengia pull down arala aklaro astoang,
Legal arala energy eventually to pass on down to the consumers. Sige na my hope. Number one, sovereign wealth fund kaya del advela na moruli. Even if you start off with no money in it, just start it. Legislation naman required. Number two, kaya del trade war mo ngiram rigela at panic. I think in the long run, enforce bibira pambali mabulul may create ngil trade war. I mean not trade war, trade agreement. Lungira everybody. Kita di kami terhakal igan namo international news na I buluban see. naman. I see. Saul. Saul, Mr. Henry, kami katot sa kaul giral siya, Mr. Dia mal masaula adal bar ti alol goringi ora mangitil dol ko adal bar kuksel sel tiginga sel trablulo sa kato kulula ram tamalang. Kumesa blur belada na mo isi. Akmal dia budanga sa kom remember sera ongedel buira 2020 sa stata covid. Isel time aksir tiagi del budude del ngaram digel 411 million ela 298 million. Makmal logora president ng mga sao mar ada press conference hindi ako mga 50 million or say. Mulme museo tial album marmang. Itangata tedo ringilo mo la business. Stata business tugol lulukor nga ka hindi ka ikata say ringil girela future ngal attractive say. 2 months after Segi, they are wept from 298 million to 244 million. I know this like akne follow. Ilang itiagi dem lang mas 411. Ako na sa adal bailo sa tilal mulgoring ya al amal mring to le kutuk maamru ra imorala gira sovereign wealth fund. Ngam dia kas el dingur elang 50 million or say. El ngulo liara development bank murtim toltob daudo del mo rab esel business el ma startup el mo engaringa government official lo mesa plan mom tungo suira other starter business malu ba government itself la starter ngi e bro ngo suira ngel ade en sipilo la uriula armarasi lo mara structure ngi mar asurin mo ga mo sois berni le la hale ngura ara klalo kemudian baseng ara langai se lang nasusok mo ngara ngarianan dala mga 11 dala maten dala sam ke ala oi segi de elanga mal clear ngariar adlo mal gerbela di terul at asib ilor trangai sem ela makko se oi tiagi de elanga ya bodom arang leke lamal 50 cents es el de ma 50 de boranek yang ram dia kas de mula petol ngai sel mem seb eder me ultra kedrulil simple mababi el asel omorara nekken esel luro ngaringia tora aklay brarangal kay ganito abi ara amring la nakamo makfay tengwa imong liga babira last week mak question ako sikid hindi ka sabedel identify gigid el ngaringa usper gid sabeder mula ngaringa balwat el ngawdo del mindal sa mal smoke lo el stat gigid baludungwa let's say adori 2 million and med divided in a bekel state 2 million each dula se kumya ngaria temiu develop out mendi way segi del to selbol invest ngari obis government to strira rola planning ma kana milo se motra ka klaro ngari subul morni se akum na segi sel sugum ko mal mo da so maklo ma atleta mura mas simple to da kada business way building mal dia ka egel model bos ngaraw ulum dia ka rilay ka di nga kamalo mra segi dilo se gida ma kita gerul problem ay agot hindi ka udaw to startups ungerung ang makasar at lo kita ko tulungin legit meta Indonesia mahuriping ma Bangladesh se maptolad me usper tir way gelo ko bawles nga karak kekere mo si kita musubul mo mastang ako kudile nga master kita musubul mo marel mal makasay Imbro ko arang kita namo timbro ikal luror mo hartigal adang blum mem ko si party sig da tolus per Kung Saul, Mr. Uludong kung na-mention ra ara ngay sa restaurant alwas yang nga 11 dalama 10 dalama so tiay gidel wala dim na kato ada ma moras to mas yasing ringi ka bulasi ay ga ada dir gilas ka pagi bitek ringi kadang mas yasing share ringi la social media la aswad na kami
So nga kadire ka sel gumes sel mat so kal koramo o sel say tiang ramang wai say gidi ela ka mention rawan ekeng elo ngoro lang ka lamal ng ultraw nga ela dia kumara ngai sel ngari au ngaruba ka tial blam iska nga almegal mal kung di na karuli mangaring ya hindi of course ya expensive say asel 20 dalal ko balom ara ka rabi kalul manganya even to sel book katel gi sel gi rangay sel nga rabi kal sel sa amla bol expensive ba rangay hindi sel de bora to ra economic siya ka madani ngaring ya supply and demand sel suko magklo supply ang merio oral sel suko magklo demand ang si aral Meratial mal clowl, mlaver lo o la badabar mal. I mean ako ti assume lo say clo supply. Mengirel ako rat tilgibel at least yung ko maintain some sort of non-inflationary el arala ngais. Taratol ngas ang agyan pal mo sois subin mo madangel wa say is it why say gid alube tial ngarangi lo si saak lamar adam lang maarmin mal kulway nga adia kal may ka difference sel el dirgal create supply lor gadi inflation ra langay el maintain ra ako ra dia kadil drastic mas some maybe another sales another finance ang ngarangi to pasya singal sa igid hindi sa igid dira kala ko Amerika bodo super ngin mal mawil subir wasi ngaraw ul mangway say ela sel to arwa at to arwa consumer price index of course ang aling sel basket of foods ani arwa arala bay maaral oya arala groceries mang ulo mong sebedan mal mangusay igid list member ko mo measure sel specifically arala ngais plarir over time o mesra ka klungela the importer ngil wasi tial el klungela o kurulela mal kama omdois ra ngais ra burbelaw umla produce at al sumle 100 tiang amla sa el na replace sa baby ngi at umang ndir ka makan pan mo belangel wasi are we making a dent or not sige di amatik sa kalgini abo im say atara challenging ra gidile production of eggs ra belaw sit aral self-feed. I see. Sige da, expensive. And number two, gina direct mo import tamal ka. Okay? And then we have to have a labor. O collect tagal ngay silme o turam sile. The check, nga regel spoil, madakal spoil, packets, bring it to the market. All that expense, all accrue, eventually lead to the ultimate retail price. I see. So, the only way kita sa Edel Mora independent oil production rebelaw, if we can somehow maigal lius, maigal copral may grind, utu sa gidal hormone nga ringi, magsabelamal gal mga ringi o mailangais. Ela kita marulak la amal ko ela. Sa gidal nga solution. Kita marulak la amal ko ela seals. Okay. Ela marulak sing $20 elam la aralan namu $16. Yung nakamal din mo kortiyo sa mlutungul merio il mo $10. Ano ba masa tayo nga find out la nga $5 da sel arala imolbek. Of course ang ngul tiang itirga tamlay gil ingredients me ngari am sin rules. Ito hindi ko sa $20 lang $16 mo kamama atrases. Hindi ko sa moriol amo nga $10 $9. Bak question ela kumesra nga tel angais mamal gela kita sa mo self sufficient mal sa ok motor tra lendinga ok mo sa egal ma angara 200 300 ngela ba mal ak mo self sufficient mo tra elan di terul bol bu ultra ela mo mesetin imral di mangay mangbulgo la seng waigar ela sel tememela sila lang mga 100 mal lo arsek mo tra guys ibe mo tra mal ako dasun tiay kita mababias sa eden mo digidel take care kita number 2 ngirma hindi ka subela di mo one family produce at ngais another family we have to do a large scale in order to reach what you call economy of scale which means the production per unit
drops depending on the number of units you produce. Tiyan nga pure economic theory. I see, yeah, I see. Ginil mo clow a process, gida, nga mo yung aral per unit. Gida, as it justify sa gida $16 imolbek, aral langais. And number two, doon apply a tariff. If you're gonna import any egg from the outside, 25%. Mang-help a local market till magis. Till ay gida. Sige another reason why the Trump impose a tariff so they can grow a domestic market. Amerika sa til marulam lirir dakal lom ara Canada ma Mexico. It's the same concept. Yes, I agree. It can be done, but like I say, the feed has to be reasonable price ringi. We have to do more. Maybe instead of individual family, member a corporation, let's do thousands and several thousand malga. And that's the only way we can break even na Morio, so lang Moria profit, sustainable. I see. You know, important topic sa is local industry, food security. It's something that sell nga ngir elang. Obviously, hindi ka produce sell enough el may gaden tra market. Mayra, ang next rule daswa, tirgal nga naman obis, agirel mal mawil so easy bringi, mal subi. Let's say, for example, katala ospa intervention na government in terms of policy, in terms of tax deferrals and more tirgal low siobay, malube Start-up funding. Start-up funding, maluba governmental subsidize sa kanila mal. Until kata puruli tial. Maybe ngarngi hindi ka dotangay. Di sa igi dia domes edengi ang kata barbari legal program maelang lagi na domes sa tengari ar semariare mlamo mudu urtial urior tirga igi dal asep edel aku Pathway till morang next level ya government tamargo almost sure. So it comes back to the same old question. Capital. We need capital. Ulak mulok masir sa nga sovereign fund dergid. Sa edad mak capital sovereign fund maaral say 100,000 egg producing chickens. Reliably lang girmang ligel magdara warehouse al maklo. So lang hararbuy galim tomes o makang automation dengi mga so many hours and dingil drop pa akalel ada collect may package or traw, but it all amounts to capital, so we don't build a small scale. If you build a small scale and you can reach the economy of scale, girel clow, but in order to reach a clow you need capital again. So like you say, government creates a sovereign fund, todo al sell rulil maungil, sell double produce a profit, ek mo servulu. Economic Development Office sa multra cover. Tiang, moral mo mara cover kami. At the end of the day, sell egg production na makukir at rebela roboy. Ela, kami di critical question Kaya gito el programa le wala pa amal ela ka tabrulo ka lamal. O may lamal kay mo se amok teker siya say Makaul Mr. Uludong among maya malgal may magdikaw produce kalim ng al ngay al uwa maktakar siya say mbol marketing mbol ula source of income ngara sen man maktakar siya Bo de lang aniya olek loro lo magek magi ko la malgal ang matabar idea sa kung korol boso edrol traw amagit o dire ka sa den makakapot sa kare o mang sebel ilang 50 gigaysang agiram lang aratun 300 imnamo enough lang krebasyo may gang ata parma amal iyan mo so amal within a few months mo or trama amal ke so ul makmala ako ger selker hindi regal mo touch sel ko nga Mr. Henry Rossi ang suwad the scale up per project di how the government is doing awal ko di awal ko test Rossi kami the open program Eltang ako ra kariyan mo sa Marial take it to the next level. O sa masay sa malwasi. Di kumda sa sitwasyon kita diya ngartila. Kabay lo sa leaders makaparlament so tiya emro ko stuttering. Engwa ada melo sa look tiagida sung kumamkoro la mal ko tiagid engwa tiagida tetelel le ela sel bukti de mun declare adra of course
hindi ako ngeling tituray kang government tagiril ngoswir awula ko ikarta nga ngakamna skura Israel para rural development malwa masarong sergi kada marana desert mo adon besa kora kruin to badang aluben blue esel demo nga gimlo gimngi bakarkur ngaringi akora baget to ba yakarkura watya edi road almorio Igup mo mereka mo latara basyo lo ibong ari nga talapi al dire kal ngara sila desert tel belu mo igal talapi ilang agi mo latara basyo ku kom goro rayus el mo ultra tel ultra budel el mo tet mai kar rogul olo bera blulan kalau mes ali tianga al ol ai ka mo dia desel item ble rulin mo bulu mak malo segida lugo ngakalmas ngaringia startup funding len government tra Israel am lau dia outside el brau el may mo mesti ada startup business mo segid emralo sigrar at segida endi buktirgal Jews ngara all over abul adan mo dia tia pool of labor mo segida ko mesinging ngira government dia spedel the individual Ilang haladik kluto di edektel parta diskusyon large scale egg production am lang arngi Palau mission PMA am larngi ay ga din regal no dia mbay tirgay gina ba isa doloren septir wasi ulgum kada rura maklol sales ramal from ella ay ga wala experience kami maybe from that experience kada subi is misi program so ngani apo ko melam na take over say elang lang buger niya masing lang ra 800 armel elang mala ang lagalamal ra Hawaii imo ultra lek melgoreng ila eling was 6 tala imo etia neken adi 50 cents bakwa se ole gaila malta ka leng malta kan flyer as kogil me mela segida taro lel was ay gagi dong lega okmot flyer lega mal ka Taiwan ma Australia kan as kogil me ma huripin nglas ben this statel or meng segida rolel umnasen girel tilgib cloud oder mosperni e girel kabelment mo so isbring okay Bali capital yang berubah. That's what we need. Okay. Sulam Henry, malcolm na utal diskusyon tapi kerau mang aku ngobrol ska Mr. Uludong mo set tapi. Dia ngaka amal ko omes tial el la o militra mo ambassadors mo ministers naria hearing last week la ser ongirulo en la session ra senete ito malngaya atirugo except awan ra mo ambassador mo awan ra mo minister la mo yung consideration na obia maguk table director mo ambassador ra Taiwan idirek lo mes ra kuk tiagidel besul do sura presidente balmulot tabdi losen mo umrura PSN ministry mo Ministry of Interior yung sisil time ako kumesra president kuk ya kasura ada senator ko ngeren kal akafar maluto mo minister maulam nila ko tayang mo iguk mlatut kia Arnold Oilo mo ngara hospital enga adralla el sel campaign ar adrogu tol ad bango tira ultime security aseng mo minister of justice le toralla o tutelalla rela matokora makitar siya go to close issue wela ar adam tamalak lang artir marmat sel gumesa arang le telele ang girela a president maral malungil mutlo mesetia gumdas klebulungul toy o morura pa el ministry di mo lo ngas ara la kablement te menglora kablement pai dungu ay kal 8 ministry may el reorganize al sel 2021 enganga merida ikal ministry Kausischakl adangi mendirek lamla guru kumesa mari ata tuntri rame ministry ngariga obising lo alsel el dia kan kirel ngarse engua gal adralla al malungil adralla arnor dal atra kotlungil adralla arbela imla ministra justice ya justice alma engukul mo hospital ngam ngadi batangalakan dia kalau tengeng klen oi ba ase mai ka tia kumakai tukor hospital meng lagi relom das wase al ngungkal vice president mo ministra justice ibal sige ada mo urut hospital ibang mo foreign mel en highly technical ro en ngungira sumud ko ada bela mo dia qualified makumes ngi
Aku mesra awaya senate elam. Ito ko ngay maluwendia kartikan mo ministers mo ambassador. Ela gire del tara at ko il circlisi ela seneta ngara constitution sing advice and consent. Gire la dia kadil consent oy maluwendia kil ko sauda sa presidente dia gire mo ngara. Mesti advice len. Balsel dungura ikal el teletel o militra tigal mo ministers ma amo ambassador. En umesesel at ko la senete to ase. A Minister of Finance, kalem udul mo, Minister of Education, at yakal mga. Mungisa, tukon nga sila, kasi neto, sila mo uti. Maoy segi na giril ki ba, advice mo luwas, President, don't bother. Luwaya ka fare. Sebel mo, direct book, loto ba either withdraw ang claim, balu nga kamiti tamakuha, for President, misenta nga kimi. So ilmre da adam butut kalmo, Kuk tiyak boto rura pa esel ministry po take care pa pirang ral mang sel gumesen wa algora aloita agora aungilom subel tiyak toy role organization ra government para adan moringi para adan qualified and more position umna ang desol di segi dum Pansinga ka direct loblat lagi de ngirma askuma presenta mla tutkia at esolang ya seneta ada kal sorit en sir di ngararbayak masebrat at limang mal dia kal soel di batam withdraw lesel ilin mon marawlaw lesen kyo no mal bo embarrassing gel up gida human being brother may feeling rigid a family tirang arselo mesong galat tumla feeling na kansa and he's already served the republic for so many years sige da kumdaswa Abelaw na maganda practice sa gigit. The back room, the come up with an idea, masi, just give us another name. That's sige da message mo na president masi. Dia ka sa mga kamamara majority. Hindi ka nga sige dia ka lutang telme. Hindi ang mata sila a system Akamal masubur tial government system am ligin. Ang ara kami titi discussion ni imruko asing sebel mga esenkyo. Mesbel di nga kami tin mata mandi kaltob. Maluba sum mangay todo kil morawlaw. Ngari gil mangay mal taite. Way ka ikaw ngam ligin elal silse. Celebra ulaw le mugurso. Iya to ngi kita mal di kaw tengela. Mal sebel sel show mlaringira. Igal hearing ako mesringi tirkada tongol trill tungol trill tokol ada of course mol pressure sen tongol tapi tokol tia so adi umesa report umesa performance tira igal mol ra emro approve tir sen committee sen maulam to ko ngay ako na so gedel oy ko ungil boto kat maklik tiagi dele kumesen organization na government talmalela so ako guldo so kalgirel tiang awasi. Yes, at kasi Arnold nagiren mo o Minister of Justice. Di nga kasi President kadam na sector ni. He has this very big mandate with 58% of the iga. 12%? Nga 58%. Tara malwidest margin. So, tiyan government ni yung administration ni. Ay nga alam sa halwase yung tanga bolobal mo lang ministry. So, who knows? Maybe Oilo will surprise you and become the very best Minister of Health and Human Services, even though yung kaadral la. Ay nga kasi LYC gidalin. Ako nasin, it's not so much a background na kawagiril ng selling. You don't have to be a toktang to be a Minister of Health. This is a matter of other wide management experience ni focused attention ni gira la requirement. So kung daso ako kakadyak questioner cell, dak second guess ra decision ra presidente at least at this early stage lang til kanya 4 years wol loru ra ika. Ako timertial rangalela ako senkyo Senate. Ako kumes ngira overall impact ngira administration in terms of policy.
You know, sera 11 government sura ka lang yung office. Man le betul. In terms of pushing his legislative agenda, el mulla. Aigel maklaro tax reform. Ay kanakil maklola almargi. Bitcoin. Digital residency, private banking and trust. O masin raigel initiative ringi legislative major initiative ringi ne pass is about economic diversification. Okay? Even though you may not agree with the stable coin, blockchain, but ngal ada ko kulum das say Abelawa should position itself at this early stage of blockchain industry. So I think the theory is still out. And then go direction ng larulil way say gid. So say gid ya may gid ay kel ngungil ng seral hotel may and dimlel remove at that early stage masel other belawa masel popularity nga ngarngim dimle pustis now. Ella kadamel ella long at ang rule government. So he received this assessment nga kasi kang ilug tial wide victory margin. To me it's a mandate. The picture is not so overall bira kulaw. Overall in the individual state over tial arangalela senator. Un sel do mesa kadimul mara senate o mesa igal result trasen cure tial ma ministers. Tangari are 10-5. Yeah, 10 is the very minimum number of vote. And ngay pass confirmed. Nga malungta sa tirga nga alangaran niya mo no hindi kalbol 10-5. Why shall vote and more ambassador sel 13-2. Overwhelming support mo. Muselgi sa say compare mora serado atolar tirgal minister sa first term and malga rose sentiment ra senate tamla switch ulgo mga to ko mga may gigil sa legislative initiative malo article government and the pass una ko say ngungila president in terms of getting his policy passed and sa first term ngingilalo elati ay gid liga ko mesino say he's facing political headwinds. Al sugo mga niya major initiative ringi hindi kalakal pass di president agirel change sa taktik ringi start open raungil adu leng ako kumesra assessment nga kaniya kasi president tamal lang niya close support ringi mara House of Delegates sabi no Anastasio sel sugo mga niya alayar ka ngar olbira kululaw and tilgibel biwat tergaw on pusa your policies through. Elasaya, it's still out, it's still to be determined, wasay, tial, long term ang rule, government, house, ang muangara, ang sabi el help pa presidente push his initiative through, mahal suman dia, president, tagirel, morsel, el consensus building, meaning ang wasay, girel, el aldi mo, nga do tirgal atra elo mayo para mga duy para audasul mol push it through akum daswe from this early at outset tial long team government that's how a base regal tial this is result tra senate and that's how I see things moving forward. Hindi ako ngoy sila ko mesring nga sildo mesra ay Minister of Finance. Ela kung das class kita rugul kung alwa sa kalib budoy ako tel kumedra president rule la urora ra yosang matukura udo le siya ako to close to teletel government elang gedo mesingil mateterway mga elang ya angge adel Jenkins kita mtingel masen kita ako tembal isel sensor ambrigel lu ambrigel ngagidil maringi di luot ringi atang ngegida ado mesringi ra waya a Charles Obia. Ako temle campaign manager ra president. Eke open link campaign mal makitralla. Ito eren mo engagi ka popular at kam duol mo ngara crowd ng galata ako tem articulate la public speaking. Elang gegidel namora alwere lal mang dia ko ngel waseng mangay mal uben dia kaleng sebel
sa el mutumuro malu sa el mangay. Di waigel molgolo si presidente la girel mo mesrengelo si el alblabol lendak. Adam ngelo sing kadi akal borur. Multur ko klar adar el bukaria interest til el atu mo champion agel interest mo isir lo mesel wasi mo yate el lira nexel el sector for years from now. Meral girel mo a presidenta sugumaria ba initiative matukoy bo lorul o itial besen mo o ministry la interior aku mes sede al mangay man mo do dura tokol adra kongres sa senate ma house to sede al mangay ket ngeri meng agire lo sigara buktara initiative ngi aku maybe in the area of economy degi de bay mawdo dram digel me Lek mo mawdo dram digel me of course government mo rulia al gire la bingel mateteler lo legis ra geisai undas tiagida adi imul tokol borli el algo Trump el algo isen trigibul lam ruya blulat egid mo adire mo affect trigida to kora do especially el wakrant ma egel te al mergid ya como saule ngirmang nakatira kal kora ule ta tapir ng almetya ako timor sel Ministry of Justice so Ministry of Justice dirga kal presidente dirga kal city naminin mo agum na so yang ngari yang harap tulule mga adir mga tuurngi malu mendir osi kara mangwala proses ang ngi beto kangak to kam larmeng sendinja ka to ikal yang unless yang to kara ang la presidente kita mo tengelo senta yakora sera 11 government ya presidenta start tra government ngi di sel Ministry of Health mano magate sel akmum lo I don't know, maybe mlo ngara dula tarak. Yung margo yung mlo appoint minister ni. So Minister of Justice yung nasura president lo kasi patlo challenges ni. Especially at ko ra makitel ka. And I agree lo kasi also if that's the reason and malo sigara abel mal mawil say gite mal gira sa telel mal siging kel aba timergi Selemen, good clear ngil program. Daka sa pedal, mesat tial tora tracks. Ulgomang if I ulgomak to spare tial memory nga o mesay kel last for arrest airport. Trill isina maimol ngal karmelaw. Gel last akmum na 16.8 grams ngal karsina. Balgula wasay. Law enforcement trigita direk mla expand mora baby rabulu. Nina mo gira el mga adu ako taga uspe ang ngesura uspe ara Miguel ang Taiwan ang Interpol el head pergi el musub investigate tial namo start di maral mea adrax ela gay gidel ngel mle lo ba 1 pound Manggel dirga ulapte melulba 1.75 pound. Manggay gitu 16 pound. Ya dirga yang ngi isel gay isel dirga drak collected ngel buy rasinal blel murder ngi so subi matam abtengela amnar selorio marbitarang esa. Ay gay gel di tukutul. Bulgula sa gire mla apanats. Game amlang mas el morba manamo da kasi adal de uspe el cell existing way of doing things trial fighter tial problem gire mla akum da sa ulm kadire kamla mo rawa Interpol dire trial access agel resources tirle sel de bora ikal bebi rablu meringan kita truck kita meringan tora merigel mo tora merigel mo ACBM di biot tergawa di sel suguma na mo start omrael adra sinalo label may malta ko bangal trir mata ka titul mga do urtir mata ka sa tora mo website ka blurry ko at least ka tora masugul mo understand ako issue tirma ang anak so akong daso yung ngel atol bol sige presidente akong daso presidente tiyaigi do sa der ngil toram kitel kalaro nasa cloud part of the liberation of president lo asi ngel atol bol mun morte tiyaigi to ngaraal at tiyaigi na mo number 1 el priority Interesting. Dia akong daso ng presidente lang namal gorngi sa 2021 akong gorngi lo si election sel molil traraat eti aplul ad rogil waise umesra di enertir
Tia iga mal lessons kita ada bela right alme. Temeloko kita tawa se sugom ko mobi ile ko si ke selu ni ras mu paru dat mo dia mu ada dengereng merebe kamar igal merablay. Maguk kita sal to se ko si ke tikel blay mo kadu se mu mobi lardil kut maklaw o maradam mengira del omre del mal yo sisi. Nelo mes ada bela mal takla ada bela mudu lo usko ada bela mudu mudu ada bela lo sarandir o ra família o mesma família o mar ada bela merbreb mar de ngareng mar muat imura to ko el gira da subilen amo mereda tel bla bolis amo minister justice agrem sisi elan eso del domestic masinggang father side mother side agariar tambelen sisi my god gira strong personality le yang na uritsra ke ngaon maulak na advocate ra na ater na motel albuil kumudose mrelia state of emergency magulo kita presidente sa presidente mal support a Trump umarata mi matmat dilunga o mesengi alin narulia Trump state of emergency sa the border elam na state of emergency ko worldwide apungra meng len girel waise so el gukti limit ringi morsa tegi del to ratrax meng sa klisi arbulis may kam sil subta mi adet ta mi dia ka bel ngi fast track la trial el sugumong to adango bulu to igang kata deporter tir girel mom sisi auror ya ko mes dia ka sel wagel ko ngarwa lo se dia ka sel dingar tial tletal ngari as usual dia ka sel business as usual we have get the rule ya ilak ngot el ngot iya teletar omrun musen maria chance otherwise kido me imadam rota bubu I see. Interesting rumidrubage naga one time akle udra Carlos Sali udra la ikmase ngaramang tigal mostra vice president historically adib olmora minister of justice say sirakuk temam semduk minister of justice ang maklol title it's a honorable title dik masin diuror alsel a hotel bayot lengway you work with the chief of police you work with the AG tirar mula rogoy kawadi nga sel kuradi make sure mo kawadi ambay kawadi ambay tire morokong ite report el merkaw you make a decision and go back to them so at the end of the day it's all about management I see. you don't have to know every detail ngari sa tama tara time akmudura imol other amrigelel on a restaurant yak mo na si you have really good chefs here tigat mo ra school ko sendiak akabay akbrar adal me real tial woman nga kan lakal yalo nga cooking hindi the soril musub that's all I need from them lena ka sensitive so they cook the food that I teach them they'll cook it's kind of the same thing mase asuma ka ma minister dapat mase taang nga evangema tira qualified mo raw rior magawa ading asel di coach team going back to Arnold Oilo Adralla Minister of Health it's all about management and working with people because at the end of the day you get results from doctors from pharmacists from nurses trigid mas kawa information and then kawa make a management decision so you may be the best doctor in this school tool manager and believe me tool back la Minister of Justice health can tool back so you have to know how to work with people and that's really the essence of management nakabay applaud ra Arnold Morcel yakasal madengay hindi apply a management skill ringi lenggang amla Minister of Justice before mangbay apply a management skill ringi rulia real mo ngil base ra ability to work with people ang ngil ari tu ringi ade mo work with people I think we're going to see some changes. Now, talking about drugs, yun mal the focus on interdiction. The one thing that we miss is the fight along the supply, demand. Ginel mo rin advertisement sa radyo, sanap kularay, atigal task force, la school, mudurar adat, igagida end result adal, el bills uspe drugs. Et murtrigal adal, lamat tamal ringi mo kalubos et tuwag masin
ngure liul malalagal school modular at. The trial, if you cut the supply, if you cut the demand, mo ka supply. I see. So, in that worked in the US at one time under Reagan administration. The malam si seal campaign, say no, just say no. Mang low lower demand, mang a supply directly reptil morio. I think sige na missing angle tial fighting drugs relawa. Adya a public program fight masing kami nga school kami stay away from it gagi the end result tingi e ospe tigal na matamal may educated tigal magarel adak masigagi dia agi mil tamal hindi lagi mo nek masiga bedel mo I say that's another angle again that's one we should work on it aber ako mga katarasan ap kulara masih tigal ada mil tamal ngi losmer mangarang mal mengitel experience lagi. Anyway, sige da. Agumdas ng ladire girel morning ya rehab. Amot mo ko adel cell behavioral place amal ako tamal ke gre mal. Girel morning ya maral mok basyo suira adel morning moraw modiakal adel mo so is mabodiakal mo tasay kaklan. Ika di wa isik ba amang elos. Tigem na uspe mo temal mo kalbus may kalmon mo hindi stop ete di mutuguk temadaray etuguk morning agumdas igera uriha ba dire kalmal plotutel dire kal momring lalla sugum arrest tergal lola ba let's say 5 grams or over or 10 grams ay ka hindi kam top dal be na ungkiral wa isem mo momring lalla agumdas na mo gira den impose a life sentence ay ken maklol case especially sugum tortura drugs may gang mo tumliangal tumlian may kang away gigid lang naman kasi liway TRL thinking outside the box palel sila royal lat mo say Camille foreigners lol turab lumam agi tingil mi you found guilty agi la make a arrangement with Rigel agi send remil mo Rigel mo death sentence le a Malaysia a death sentence Singapore death sentence. Mang masingara mo kaya sa ruli, di ka facility practice a death sentence, because they make a special arrangement with the United States. We send you to Texas. Kasi na Texas at take care practice a death sentence. Lang foreigners lang na musta tortuay ka. You know, of course, justice the balance the protect that and the Tigal foreigners are bringing a lot of malcrowed quantity too. I get 2 pounds as kumit muna sa Belau. How many kids are going to go smere at bulong? I see. So I'm thinking outside the box tumiruba. Okay. Sulang ay kita malung na teme drela kada imur morsel lightning round. We have about 2 minutes each mga kaskawa teme me. Is there any more lightning round? Ang mga ilamang yung meron os po. Oy, nakamalhapil tagidele e router kwantas lang ara Australian le tara issue gid kami rubak kita maldom ara kala American. Kakuk to bara Australia mo domes. Masen sub edel importa bebira a food items langari oral. Lo competitive aral edol tur bela mo nga tribal competition regale product le donga even retailers some more optional provide more other avenue. Maybe that's required to create a sense of a competition, another source link. We cannot keep importing from one source. Dikmal hapil na mo niya direct flight so we can order fresh kay lobster serve lang katara lobsters maybe even kangaroo meat. Are kangaroo meat lang adim lang kundi kangaroo akal. Sige tala ini na kamsula. Okay, kamsula MC. Kaboy mi Uludong. Dia ka ikal mergol cyclops siak maral cheka ikel blila klokol maral auror. Ya u ais kami ak mlara track and field rally. Edre kami umesa ikira Palau High School. Namo meo da auror. Umesen elang len asugum dia kalbol mren mura ikal basyo india kasip edel trainer ngalike. Umesa ngalike den dia katrak termur trarael. Tial mura ko elementary mur transmental
magkitilen hindi akal talmalel ta ulaw ul. Litir ka makna geritir hindi aktial yang emerald kamo sa watu tao at thousand na may. Tikyon mo madirit mo kukulur mang imurato ko kumes ringil wasay. Jiredal smigaw do ilbay maleng rar ngaligid. Batumo train na blul up. Le blul up atara ko tulungi la facility na sports. Maldito liuto. So el mom te kersel at 3 months ika el remur te ligara gidam sisi era athletics. Gel to kura arur to momel so gek mai gel arwa javelin mai ga gire del practice. Nga mal emlo makngitang klegra to adra klogor ser albora. Solomon sen 2 years ago el murder makadona gida out of 25 27 gida number 22 23. Nigel tam kelas mengil to koy mak akil siya babier tabdira news mga ara adam no kada lo sa simir nga kara a Facebook di nga ka mal am a proud Palawan mal tiglo mesri kidin mom itu emro ko ya idelis mo nga akpo mengel wasar ada yakyu ada PNOC mal ada yakyu naru legal temo tren na Taiwan utamo sukol 2 months sukol Taiwan gida mom sisi ayakyu baku agugera frank ng wise mo malungil el tretale tianga kitle ndiakal telmelet ulaw ulam ya blul aba mal dikme more practice a basket practice ikale sen Palau high school aloru ngi el alsis maral okmo sab edruli segi den lendiakal du ulen di dia kase ngara berluat el metikal adrayun rogura pacific nordre gide tila imlangaria saibala am grok mo take the mini game. Rasaiban mo inom si kita yaki. Kita rasa Salomon sekora mal tamal malomes tigalungra o se prise momes tial bulet rela dan motel mal la training suko maklako la kam train ngot matamal. Ya alay tinga na kadi aktimul bagadit ya. Ngar tirga nga tirga lo spe a support para leadership. Direk nga niya ba bilang mlamora olbira lulaw. Direk lo spe a financial support tiling sugo mong swada direk si Pedro wasay al sugo mong swama marble up. Ako na sendya ka may labora sa ibal ko lang kan sogi sa ibal mong ka ulil say. Mal funder say git support ko. So say git ala ma ako na sweng our athlete mar other PNOC mar organizing committee are committed. Question si our leaders are dito committed. Makpaingwab liyaw ngun mesti our leaders na president ma olbi na kalula wasay sel teng ra piano sing ten kami our leaders. Tengar kami tengar wata. Nice. Sige ibig teruruba akmal mere nga suli upra mo sa betel mot makal tial ngi abal si el edongot mok klab ngede have a happy weekend masel cook mail next week edulu tel me kapte mali meri tiang mal